shari'aan sin dhorkin har'a numarti siduu kan fuune har'a sima bicha fuudhaa jira sima bicha manatti hin galataa jira. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Har'a akkam taata reeshi har'a gaafa viidiyoo kana ammootiin illaa qaama qullaa isii ammootiin namni waraabee osoo isiin nikaa qabdu nama biroo waliin ammoo haasoytee rabbi salphina isii mul'isee ammootiin viidiyoo kana argitu har'a akkam taata. Har'a kiniinii ammootiin boowwoo kamsi guuran kiniinii boowwoo kamana hakimaa jiru mara garakee guuranii har'a ofirra dhaabadhu laalime har'a silaamoo isii faarsitaa deebitee ammoo gama FBtiin ammootiin isii faarsuu qabda har'a rasuulli rabbi ammootiin abaarsi rabbii fi abaarsi rasuulaa irra jiru sila har'a ammootiin intalli tun diin biraa keessaa dhufteefi malee sila har'a irraa ammoon ummanni ka dubbatu har'a kabajaa ummata ammootiin isiin qara diin ammoo biraa irraa dhufteefi har'a amantaa biraa irraa dhufteefi har'a ammootiin atillee kabajaa ammootiin amantaa biroo irraa dhufteef kabajji ammootiin ilaal nikaa hidhatte fuute har'a ammootiin isiin ammootiin akkana hojjette dalagaa fofokkattuu kana rabbi ammootiin mul'ise eega rabbi mul'ise atiin ammootiin akkamitti maasiyarra isii qarqaarta badiirratti akkamitti isii qarqaarta akkamitti abshiin namni addaan nu baasu namni asii ana addaan baasu hin jiru jetta intala ammootiin ilaal kun sagaagalummaan garaagarummaan qabu viidiyoo qaama ofii ammootiin qullaa muluu namatti ergu jechuun. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Subhaanallah. Inna lillahi jaartii ofirratti hinaafuun qabu jaarsi dayyuusni jaarsa akkanaati. Jaarsa dayyuusa ta'uu ammootiin hin barbaachisu jaarsa ammootiin hinaafu ta'uun barbaachisa. Hinaafaan ammootiin hin laal jaalalarraa kaati malee waan biraati irraa jimiti. Namni akkamitti jaartii ofii ammootiin hin laal qaama ofii ka rabbi qaama jedhee waame ammootiin nama biraati ammootiin erga FB irratti dhiisee tiktookii irratti dhiisee halkan tiktookii irra bulti ganama tiktookii irra bulti. Nama mara fuudhe yoo mati fuute wala sila osoo gaafa nikaa hidhatte irraa ammoo duraan tiktookii irra jiraattee duhaan FB irra jiraattee galchuu qabda uf jalatti ammoo deebisuudha qabda abbaa mana isiiti sila kabajaan akkasitu mala har'a hadiisa himaa ammootiin hadiisa nama biroo irratti himtu sun ammoo hadiisni sirratti himamu jechi rabbii sun sirratti. Nabi alayhi salatu wassalam hintalli ammootiin uffata ammootiin isiin sattarree godhattee nama ajnabaa keessa ammootiin teette nama isii isaanirraan ta'in nama mahaarima isiin ta'in nama ajnabaa keessa teette abaarsi rabbii irra haa jiraatu jedhan. Har'a ka keessaan ammoo viidiyoo ergituuf kana hoomee ilaala. Nama mahaarima isiin ta'in nama ajnabaa viidiyoo ergituuf laala qaama isii kulli viidiyoo ergituuf abaarsi rabbii irra haa jiraatu jedhan nabi. Abaarsi rabbii irratti taa'aadha abaarsa rabbiitu irra jira jedhan. Akkuma san namni ammootiin hintalli osoo nikaaya qabdu nama biroo irratti seensifte abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jedhan nabi alayhi salaatu wassalaam. Osoo nikaaya qabdu hintala biraa yoo irratti ka seensiftu ijaarsa biraa yoo irratti ka seensiftu taate abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jedhan. Har'an tana laala. Waan dalagamaa jiru laala. Obboleeyya rabbii wayyaamatte jaalallee wayyaamatte jaalallee yaa rabbii atis yaa hiikamtu rabbii si jaalatee rabbii si jaalate jaalalaan nama godhatan jaalatee obboleessi wallaallee keessatti dubbatanii hintalli ammootiin uffata qullaa uffata isiin sattarre godhattee nama ajnabaa keessa teette abaarsi rabbii irra jiraa jedhan. Akkuma san hintala nikaaya osoo qabdu ammootiin laal nama biroo irratti seensifte ammoo abaarsi rabbii ammoo irratti haa jiraatu jedhan. Kanaaf obbolowwan kiyya yoo nikaaya illee ka qabaattan taate osoo mana hin galfatin dura parsantii 50 jaarsimateetu jaaladhu dhibba gooteen jaalatin. Har'a dhibba gootee ammootiin laal akka waan isii malee tabiraa hin jirreetti jaalatteet gaafa isiin ammootiin laal waan biraa ammootiin namni isii ka godhu taate. Yookaan abbaan isiitu ammoo isii ka dhoogu taate yookaan ammootiin hiyyoonni isiitu kanatti hin heerumin jechuutu mala yookaan namni deebisutu mala gaafa san ammootiin hiyyoo isiin si dhiise jettu taate akkam taata parsantii 100 isii malee hin jiru jette ammootiin illaa sila waraqaa matarra marattee ispaaltiirra deemtamoo sila ammootiin kinnoo lakkoofsa ammootiin gurguddaa ammoo yaamaa 200 300 ispaaltiirra deemtamoo qobee miila takkaatiin ispaaltiirra deemtamoo mee akkam taata har'an tana ofiin qabdu har'an tana ammootiin illaa hadiisa nabii himaa hadiisi sun ammootiin illaan badee keessa himoo osoo hin ta'in awwala ofirratti qarawu hadiisa namatti himan jecha rabbii ka ammootiin namatti himan ofirratti qarawu har'a nama ammootiin nama sheekaa ta'ee namni ammootiin illaan hintala ammootiin takka akkatti bulfatu qaba. Har'a ammootiin jaalala asirratti ammootiin miidiyaa irratti jalqabummaa har'a jaalalallee asirra fidummaa
nikaallee asirra fiduu maali xalaaqallee asirra fiduu maali intala ammootiin yoo ammoo nikaa akka qabaattu taate karaa keessaatiin ammoo jaalala ibsachuu hin dandeettu intalli ta'e irra online irra ooltu osoo nikaa qabdu maayin tanama biroo waliin haasoytu maayin way ati bichaan fuute nama maratu fuudhe har'a viidiyoo ammootiin ilaal osoo nikaa qabdu nama birooti ammoo qaama qullaa ergitu har'a rabbiin ol mul'isetu ammootiin tana malee tar'ukatte ammoo tanama biroo waliin dalayde hedduutu jira har'a silaa nama dhiiraa osoo nama hinaafu taate ati ammootiin ilaal abshiiriin jettu maasii irratti isiin qarqaartu har'a ammootiin ilaal abshiiriin jettu maasii irratti isiin qarqaartu har'a intala rabbi ammootiin abaare laal intala ammootiin rasuulli rabbi illee ammootiin abaarsi rasuula rabbi irra jiru laal abshiiriin jettuun har'a silaalaa maali kun himatti ammootiin diiniin nu biran jiru hayaa'anii nu biran jiru kabajaan nu biran jiru har'a hinaaf farraa bara ammootiin rabbiin silaa sii mul'ise rabbiin silaa ammootiin ilaal har'a sii mul'ise waan isiin dhoysaan dalaydu waan ammootiin ilaal har'a orjinaala sibira fakkaattee nama biroo biratti waan forjii dalaydu waan badii dalaydu waan dhokattee dalaydu har'a rabbiin sii mul'ise silaala osoo mana kee hin galchin intaluma nikaa irraa qabdu yoo yaa rabbi jetteen kadhattu yoo keeriin isii keessa ka jiraattu taate mana kiyya galchi yoo keeriin keessa ka hin jiraatin taate ammootiin yaa rabbiin irraa qabin jettu har'a rabbiin sii mul'ise laal har'a rabbiin fadiyaa isii ol baase ka isiin ammoo hojjettu hedduutu jira ammootiin si sobdee maqaa nikaayatiin ammootiin ilaal si sobdee nikaa ammootiin ati irraa qabda ati siif ammootiin lubbuu isii kenna har'a ammootiin isiin ammootiin ilaal diinii kana keessatti ammootiin ilaal waan hin taane dalayti har'a hinaafuu qaba jaarsi jaartii ofirratti hinaafuu qaba Zubeyriin beeytanii isinii himaa seenaa Zubeyri ibn Awaam jechuun adaada rasuulaatu ta'e soddaa Abii Bakriiti Abii Bakriin ka rasuulli rabbii wasaa'ibuu filgaarii rabbii jedheen saahiba rasuulaa asmaa'aa fuudhe Zubeyri gaafa ammootiin abbaan mana kiyyaa na fuudhu manaa wanta akkan qabuu jette ani karaa dheeraa deemee ammootiin horii isaallee anatu waa qallabaa jette ammootiin qallaba horii isaallee ana guuree oorruudhaa fidaaf jette farda isaallee ammoo nawaa ammootiin tuttumee asirra baadhee fidaaf jette homaa gabra wayiituun qabuu jette ardii wayiilleen qabuu jette asirratti baadhee karaa dheeraa deema gaaf tokko rasuulli sahaabaa waliin dhufanii gaala naa ciibsanii yaabbadhu naan jedhanii anaa dadhabe na arganii asirratti waa baadhu arganii jennaan hin saalfadhe hinaaffaa kee yaadadhe hinaaffaa Zubeyrii hinaaffaa jaarsaa yaadadhe Zubeyrii nan dhiisu jechuu yaadadhe jetti hagana takka laal ammootiin jaarsa ufii ammootiin ilaal jaarsi ammoo hinaaffaa jaarsaa ammootiin hin beeti jaartiin duraanii akkuma san ammootiin ilaal namni wahii itti dhufee isitti ammootiin ani namaa hiyyeessaa harkaa waan qabu shaqata dallaa keessan jalatti haa gurguradhu jennaan laan barbaadu an jaarsi kiyya nan dhiisu Zubeyrii nan dhiisu jetteen garuu mala wayii sii godhaa jetteen gaafa ammootiin Zubeyrii mana jiru dhufii waan manaa jette kana ammootiin isaan jedhi isa gaafadhu anin lolaa waytiisan jette akkuma san dhufee wayta Zubeyrii mana jiru an kaakka'ee salaama gaafateet abboo an nama hiyyeessaa harkaa waan qabu dallaa kee jalatti gurguratu barbaada bakkiteen kun bakkitee ammootiin bareeda bakkiteen kee kun na hayyami jennaan hin barbaadu an ammootiin Zubeyrii ammootiin akkanaan yoon ammootiin ija ol qabadhee deeme nan dhiisu an dallaa kee jalatti dhiirti takka akka waan aggaatatu hin barbaadu jette jaartii abboo dhiisi jedheen eegana ammoo Zubeyrii nama hiyyeessa harkaa waan qabne ammootiin rahmatan goonuu fi rabbii rahmata nuu godhe dallaa kana jalatti haa gurguratu hinaaffaa laal hagas hinaafa jechuu jaarsi niitii irratti har'an tana niitii teetii irratti hinaaftu har'a ammootiin ilaal isiin ammoo fagoorraa ammootiin ilaal viidiyoo hin taane itti kennite osoo bira jiraate sagaagalummaa ammootiin hedduu irratti dalaga intalli ammootiin osoo nikaa qabdu nama biroo irratti seensifte abaarsi rabbii irratti haa jiraatu janna intala ammootiin abaarsi rabbii irratti haa jiraatu jedhana tar'a ammoo abshiir homaayyuu miti jettaani intala sila ammootiin ilaal maqaa nama diinii maqaa ammootiin nama jaartiin sheekota akkana dalayde jedhan dubartiin ammootiin sheekota akkana dalayde jedhan har'a hadiisni ammoo namarra qaraatu sun ofirratti hin qaraatu har'a silaa waytuma kana ofirraa gadhiifteetiin allaa wanni jechuu qabda har'a ammootiin dubartii hin dhabamne kutaa mara keessa ammoo akka waan isii malee hin jirree taate awwalayyuu akkas ta'uu hin qabu namni parsantii 50 qannafachuudha qaba har'a nam obbolowwan kiyyaa har'a ammootiin diiniin nabii nu biratti salphatuu hin qabu diiniin nabii nu biratti xiqqaatuu hin qabu hayaa hin dhabame kabajaan dhabame har'a atiin ammootiin sitti himna gurbaan ammoo viidiyoo ishii akkanatti ol baaftee sooshaal miidiyaa irra oofte obboleettii manaan qabdu haate osoo taate viidiyoo haatetii gadi dhiifta obboleettii teete osoo taate viidiyoo obboleettii teetii qullaa akkanatti gadi dhiifta har'a qaama qullaa ammootiin viidiyoo kaatee sitti kennite ishiin har'a ammootiin osoo obboleettii teetii taate sooshaal miidiyaa irra gad dhiifta haadha teetaa osoo taate viidiyoo sooshaal miidiyaa irra gad dhiifta كما تدين تدان ومدل يدين غلطة غلفمت أتين فيديو إشي أموتين كإشين كيساسي إرجتي هر سوشيال ميديا رجع ديفت والله جارتي تي ربي ديبي أموتين إيجي جارتي تي ربي سوشيال ميديا رتي فيديو إشي أكنا قران جارتي تي ربي جزا سي ديبي أيوه كاين تلات إرجع تو ربي جزا سي ديبي هر أمالي فتسلا إشي سترو قبض سلا فيديو إشي إرجتي أموتين بدأ باسون قبض سلا
haatee osoo taatee baafta obboleettii ta'e osoo taatee baafta har'aati bultii namaa baraatessitee har'aati ammootiin jedduu jara lamaanii ammootiin ilaal seentee summii itti taate har'a jedduu ammootiin uma feete iyyuu ati har'an fuunee yoo fuutee bultii gogorattu taate jedduu ammootiin keessan rabbiin nama wayii seensisu laabudda hafiis hin jiru. Laabudda isiin ammoo haraama dalaguun jaartiin teellee har'a isiin ammootiin keessan viidiyoo si ergitee misattaruu diddee jaartii ta'e rabbiin ammootiin haraama dalaytu sitti qaba. Har'a ammootiin tala ati argattu rabbiin ammootiin namni viidiyoo olii gadi oofuu miti namni gochaan irratti taphatu rabbiin sitti qaba. Har'a salphinni manuma keetitti gala har'a ammootiin illaan كما تدين تدان والديان لا يموت رب دونه والذنب لا ينسى دبدين تدلي دموت ربي بران دغتمت يفعل ما اشي توام في تدلي كما تدين تدان هما دلي دين غلط غلفمت اخرا يسنتين الاسيرت له يا بلوانكيا والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله har'an namni ammootiin hin jaartii ufii ta'a kan ammootiin waan viidiyoo ganaa daleede waan ammoo salphinaa ganaa daleede rabbiin mul'ise rabbii wayiifuu sii mul'ise laal isiin ammootiin hin dhoysitee waan biraa dalagaa jirti har'a rabbiin sii mul'ise laal har'a rabbiin ammootiin hin keerii wayiitiif sii mul'ise laal viidiyoo tana gabbahe malee ta isiin nama biroo waliin hojjettu yookaan ammoo baay'eetu jira har'a osoo mana kee rabbiin hin seensisin har'a rabbiin ammoo salphina isii mul'isuun kun har'a rabbiin ammoo keerii sii fedhu keerii eega rabbi sii fedhe ammootiin maasii irratti abshiir jechuun hin maa'in barreeffamaan abshiir jechuun hin maa'in intala rabbiin ammootiin hadiisaan abaaramte ammootiin ilaalta abaarsi rabbi irra jiru ta nabiin kenna abaar tatuuta ammootiin biroo seensifte osoo nikaaya qabdu abaarsi rabbi irra haa jiraatu hin jenne nabi intalli ammootiin uffata qullaa tuuta keessa teettu nama mahaarimaa osoo hin ta'in ajnaba keessa teettu uffata keessaan isii mul'isu uffata isiin sattarre abaarsi rabbi irra ammootiin rabbi isii abaar hin jenne har'a ta viidiyoo ergitu tana hoo ammoo qaama ofii ammoo osoo nikaaya qabdu har'a ta rabbiin abaare ta ammoo rasuulli illee abaarsi irra haa jiraatu jedhe kan har'a ammootiin ilaal isii ammoo qarqaaruu ta'a abshiir jechuun hin maa'in har'a wayita kan ammoo akka waan dubartiin biraa hin jirree ammootiin hin godhatuun maa'in dubartii matakkittii tanaaf ammoo haada ofitti dhahatuun maa'in nama sheekaa ta'anii nama ilmii qabu ta'anii na haada ofitti dhahatuun maa'in awwaluma duraa dubartii ammootiin isii bicha jira jedhanii sammuu keessa seef godhuun maa'in dubartiin guutte ammootiin ilaal dubartiin ammootiin kutaa 11 mara keessa dubartiitu jira har'a ammootiin ilaal dubartii takka bichaa faarsuun maa'in har'a awwalumaa sooshaal miidiyaa irra jaartii ufii fiduun maa'in jaartiin ufii ammoo sooshaal miidiyaa irratti nama biroo waliin haasa'uun maa'in niitii teetee seeta malee niitii nama birooti har'a sooshaal miidiyaa kanarratti halkanii guyyaa ammootiin iimoon haasa'uu waasaappiin haasa'uun tiktookiin haasa'uun jaartii teeti niitii awwala ammootiin niitii teete hallaalanyaatii miti niitii tanama maraati ammootiin ilaal namni waan fedhe ammootiin itti taphachuu danda'a har'a rabbitu si baraareeyyu ammootiin ilaal rabbitu ammootiin mistira kan ol baase rabbi ammootiin ilaal maal si godhuuf keerii sii fedheeti har'a ammootiin ilaal faallaa sanii ammootiin abshiir jettee ammootiin akka waan isii malee hin jirre ammootiin jetta faallaa hadiisaa deemta faallaa jecha rabbii deemta har'a ammootiin niitii teessan asirra nikaa hidhatu asirratti ammoo xalaaqu asirratti